rivuga ngo umunyabyaha uciriwe urubanza uca urubanza rw'abanyabyaha. Umunyabyaha uciriwe urubanza uca urubanza rw'abanyabyaha. Abo twabanye kwa gatatu niko twaganiriye. Umunyabyaha uciriwe urubanza uca urubanza rw'abanyabyaha. Quelqu'un qui est coupable nta ntebe wicayeho idafite umuramplace. Bibiliya yavuze ngo amato ngo yari abiri ariko Yesu ngo yinjira muri bumwe, ariko ageze mu ruhengeri aza guhamagara ubundi. Nagira ngo nkubwire nta ntebe nimwe wicayeho idafite umutsimbura. Umuntu atsimburwa kenshi mu kibanza, ariko kimwe mu bintu bitsimbura umuntu ni igihe yakoze amakosa. Igihe umuntu yakoze amakosa Imana izimutsimbuza uwundi, kuko nyuma yaho wicaye hari uwundi Imana ihaye traininga. Niba Barcelona igira abaramplace, Imana siyo mujinga yahaye Barcelona kugira ubwenge bwo kugira asifiwe. Twumvikane gato nitangazo nshatse gutambutsa. Tuvuye kuvugana n'abantu b'umutekano bari aha hanze. Umuntu urenga ku ibarabara rya 7 nukuvuga ngo uko tuvuganye urenga ku ibarabara rya 7 hariho abacunga umutekano arashaka kuhagirira ibibazo. Ugera kuri 8 nawe ntibikunda. Abaje gutarama bemerewe kuba imbere y'ikanisa bari twihanganira, n'abandi bicaye batekana. Usimba bakagira ibibazo, iryo nitangazo muryumve, bahagaza kuri seti no kuri witi, mwemerewe guhagarara imbere y'ishengero gusa. Murakoze kandi muzumve cyane nk'abantu bakoze. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu, tunejejwe n'ibihe byiza imbere yawe. Bane natwe uzuza imitima y'abicaye muri iki kibanza. Natwe turi hano tugira umugisha wo kuvugana nabo. Ishimwe rigusubirire uyu munsi kugeza ubudashira ku bw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Turebere hamwe mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ni ca 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Saba mvandimwe Kinyoni niba afite Bibiliya cyangwa telefone nta kibazo dusomere mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice ca 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Niho dusoma honyine hanyuma tuganira ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice ca 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Kadusoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo ravuze ngo Yesu arobesha ifi nyinshi. Kuzamurire banzamurire ni iryo ryose ngira bazoba bakoze ntabwira irirenze rwose. Murongo wa mbere ravuga ngo Yesu yarahagaze ku kibaya c'inyanja ya Nezareti, nuko abantu benshi bamubyiganiraho ngo bumve ijambo ry'Imana. Murongo wa 2 abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi babiri bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo yikira mu bwato umwe bwari ubwa Simoni amusaba mufashe Kinyarwanda kiza kigora Pastor Kofi. Imana muhumugisha. Dukomeze. Murongo wa 3 haravuga ngo yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni amusaba kubutsuraho gato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato.
arangije kuvuga abwira Simoni ati igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati databuja twakesheje ijoro dukora cyane nyamara ntaco twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi bituma yenda kurengerwa. Haleluya. komeza nturasoza. Simoni Petero ngo abibonye atyo yikubita imbere ya Yesu ati vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanije na Simoni nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Murongo wa 11 bamaze kugeza amato yabo ku nkombe basiga byose baramukurikira. Amen. Tukomera amashimana. Turashima Imana muri no mugoroba kuba hano muri iki kibanza si irya mbere, hano ni mu rugo, na cyane cyane ko dufite n'abashitsi. Twebwe turaba hano, birumvikana ko tuza gukora umwanya muto kugira ngo turekere abashitsi, kandi abantu benshi bafitiye amatsiko abashitsi. Imana ishimye kubwa Emmaus Choir. Imana baho umugisha, murasa neza, muteguye ibintu bisa neza, biteye ipasi mu mwuka, mufite disiridisi. Imana baheze umugisha. Bishimiye abayobozi badutumiye, Imana baho umugisha, afatikanyije n'umushumba. Imana guheza umugisha, kandi tunezerewe kuba muri iki kibanza. Iteka ryose tugabana tunezerwa kuza hano, ni heza cyane. Imana baho umugisha abashumba bayoboye intama za hano, Imana bagiriye neza. Abantu bose b'Ubujumbura, Imana duhana umugisha. Amen. Tushimiye kubana n'umubyeyi wacu Mushumba Matayo. Ari umugabo umwe wiriya ruguru iwacu ngo yakaza kunda gucira mu ikanisa, bakabona hacira. Hanyuma ngo baramubaza ngo nigituma uzucira mu ikanisa. Aravuga ngo uyu muvuga butumwa habwiriza ngo akumva ibintu ahavuga ngo bidafashe, ngo azacira ngo kugira ngo atamira ubusa. Onzi yogomba kumira gusa ngo ubusa ngo iyo hayumva bihabwiriza ibintu bitabifata ngo azacira kugira ngo atamira ubusa. Turashima Imana ko tuhatumira ibintu ubuzima. Imana inyujije umukozi w'Imana. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Haleluya. Imana mu umugisha, Imana uheze umugisha abantu bose bicaye kibanza. Bo turi kumwe twese kuri afishe, Mbabazi, muvandimwe Ruherangeyo Kofi, ndetse n'abandi bashitsi benshi batandukanye. Imana iduhana umugisha. Serugo n'umuvandimwe wacu bari kumwe namwe, Imana ibagire neza. Abashumba bose, Imana iduhana umugisha. Baririmbye hano cyane, tumva tumirewe neza cyane cyane. Light irimbye neza, numva nkumbuye nk'igiterane cya Hope kiremereye. Imana ibaheze kuryumva iryo jambo y'umushumba avuze gutyo kera aba yapanze gahunda. Naje muzonshira ifaranga nyinshi muri byo, ariko icyo kintu inaco mu gitekerezo. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu minota mikeya twahawe kugira ngo twakira umushumba. Afite teme, njyewe ntago tumuvuga ubutumwa cyane, n'ubu nyine gusa muri rino joro, kandi dufite umwanya mutoya. Nahisemo rero ko tuza kuganira ijambo ry'Imana, turarebera hamwe ibintu dushobora kwigira muri kino gice tumaze gusoma, kandi ni umwanya mutoya. Si n'ijya mbere mbiganiriye, ahubwo nuko biri kumfasha. Kintu cya mbere dushobora kwigira muri kino gice tumaze gusoma nuko nta ntebe wicayeho idafite umutsimbura, nta ntebe wicayeho idafite umuramplasa. Bibiliya yavuze ngo amato ngo yari abiri, ariko Yesu ngo yinjira muri bumwe, ariko ageze mu ruhengeri aza guhamagara ubundi. Nagira ngo nkubwire, nta ntebe nimwe wicayeho idafite umutsimbura. Umuntu atsimburwa kenshi mu kibanza, ariko kimwe mu bintu bitsimbura umuntu ni igihe yakoze amakosa. Igihe umuntu yakoze amakosa, Imana izimutsimbuza uwundi, kuko nyuma yaho wicaye hari uwundi Imana ihaye traininga. Niba Barcelona igira abaramplasa, Imana siyo mujinga yahaye Barcelona kugira ubwenge bwo kugira abaramplasa hanyuma yo ngo izababure. Nagira ngo nkumenyeshe ko numera gatoya nka Vashiti, hariho Esther wicaye nyuma yawe azotsimbura iyo ntebe yawe. Nagira ngo nkubwire nukuri, numera nka Sauli, hari Dawudi urimo kwitoreza inyuma yawe, nta ntebe nimwe wicayeho idafite umutsimbura. Kintu
cyose wogikora, ariko nagira ngo nguhamagarire gukora neza, kuko nugoma gukora nabi babandi bose duhamagara nimuze muririmbe ngo nta mwanya bafite. Nagira ngo nkubwire umurimo Imana yaguhaye uzukora neza, kuko nutawukora neza hari umuramplasa urimo kwitoreza inyuma yawe. Muri uwo mugongo, mu mugongo wa Mbabazi, mu mugongo wa Ntagawa, mu mugongo wa Revera Gedeon, hari uwundi Revera Gedeon urimo kwitoreza inyuma ye ngo natibagara gatoya azosanga atagifite umwanya, azosigara nikashe ariko intebe yo mu mwuka azosanga uwundi yamaze kuyicaraho. Amato nabiri, nagira ngo nkubwire ko nta ntebe wicayemo idafite umutsimbura. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakibaza mbere hose basigaye baguhamagara ngwino uririmbe, banza witonde. Nta kibanza wicayemo kidafite umuramplasi. Uzatinda kuza kuramisha, uzasanga undi yamaze gukaba kandi azoturirimbisha neza. Nushaka no gusa guhamagara tukwima umwanya, kuko umuramplasi ukwiye iyo ntebe yawe yamaze kuboneka. Nta kibanza wicayemo kidafite umutsimbura. Cyakabi, kwa Yesu ni ku ishuri ryiza, kwa Yesu ni ku ishuri ryiza. Abantu bose ngo bamaze kwegera Yesu ngo atangira kubigisha ijambo rye. Nagira ngo nkubwire kino kibanza si kibanza cyo gukiniramo, ni kibanza cyo kwiga mu Imana, ni kibanza cyo kwigira mu ijambo ry'Imana. Abakunzi b'ijambo ry'Imana bakwiye kurangwa n'ibintu bitatu bikurikira. Icyambere, iyo umuntu avuga ko akunda ijambo ry'Imana akwiye kurangwa n'ibintu bitatu bikurikira. Icyambere, akwiye gukunda kurisoma cyane no kuritegera. Icyakabiri, akwiye gukunda kurishira mu bikorwa cyane. Icyagatatu, akwiye gukunda kurigezaho ritaragera. Abakunzi b'ijambo ry'Imana barangwa n'ibintu bitatu, ntago ari byinshi. Icyambere ni ugukunda gusoma ijambo ry'Imana no kuritegera. Icyakabiri ni ugukunda kurishira mu bikorwa cyane. Icyagatatu ni ukurigezaho ritaragera. Niba Imana yaraguhaye agatelefone si ukugira ngo wohereze amafoto wambaye ubusa, ni ukugira ngo wohereze ijambo ry'Imana. Hari abantu bagutegereje bashobora kubona ga short message umuhaye akamenya ko Kristo yapfuye akazuka kandi yamupfiriye kugira ngo azaronke ubugingo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Opportunity yose ubonye mu modoka ni ku gatuti, ahantu hose ni ku gatuti, mu isoko ni ku gatuti, ahantu hose wabwiriza ubutumwa bwiza. Kandi nagira ngo mbabwire inzira zibiri zihambaye Uwiteka yaciye yo kubwiriza ubutumwa. Inzira ya mbere ni yakanwa, inzira ya kabiri irenze yakanwa ni imibereho myiza ihindutse nkuko Kristo abishaka. Bibiliya iravuga ngo nubwo badusebya hari Yesu wakiriye. Kumaze iminsi utangisha 10 hari Yesu wakiriye. Kumaze iminsi mu ikanisa Yesu waramwakiriye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Soza rero nasoma gusa wena ntabisobanuye. Amen, amen. Icakangahe twenda kuvuga? Umuntu ntabwo asa n'ibihe arimo, umuntu arasa n'amasezerano Imana yamuhaye. Asifiwe. Nta numufano nkunda gutanga cyane, wenda nshobora kuba naravuze hano. Iwacu kundondo mu bijombo na ahantu hamwe mu gihugu kimwe, ni nkuko uvuga Londres cyangwa uvuga Los Angeles. Na ahantu ni espace géographique nkuko uvuga Ottawa. Hari abantu benshi batahazi mu bijombo, wenda iyo bijombo city nukira cyane ngize ifaranga uzotemberera. Ubu nyine nturabona ubushobozi bwo kujayo, ariko numara kwiyegeranya neza aho hantu uzohagera. Bijombo city, Kajembwe city, Magunga village. Tugituye aho ngaho muri ico gihugu cyitwa aho hantu muri ico gihugu, ariko nyine muri ako gace kitwa Bijombo. Mu bijombo nje niho navukiye. So mama yari umuhinzi, papa akaba umworozi. Papa rero twagiraga inka y'ikirayi igakamwa amata y'umweru. Jewe naje gukamisha inka yabaga ari ikirayi yarishije ibyatsi bibisi igakama amata y'umweru. Najayo papa yamara gukama agasagura, ntazavuga gucuranura amata, bavuga gusagura mu rurimi rw'amahanga. Abantu badafite urufuka bibwimuhira, iyo ni kuru disware mbahaye y'ubuntu. Timunyishura simba sa bifaranga.
hanyuma iyo yamaraga gukama akadete kuzuye yasaguriraga mu kajerekani mfite, hanyuma ngatahana amata wenda yuzuye cyangwa tuzuye bitewe nuko inka yarese. Nagera mu rugo mama gatangira kwita amata izina, ariko amata yavuye mu nkimwe, papa niwe yakamye nanje nije wakamishije. Nashiki muhira mama gatangira kwita amata izina, amaka yashira mu nkongoro isizingwa bogesheje amaganga, ifite n'agatemeri keza kaka yarazi kuboha imitemeri n'intamyi n'uruhindu, yamara akavuga ngo yamata ngo nayaso. Ayanda agafata ibikombe bya plastike twabisaba ngo ni ibiveri, akayashiramo akavuga ngo yamata nayanyu. Tugahita tuyanga, tugahita tuvuga ngo turarinda papa anywa amata ayasiga niyo tunywa. Kubera iki? Igihe mama yatangiye kwita amata izina, amwe yagiye muri caguwa andaja muri shop. Kubera izina gusa. Bongo twabaga turi muhira, mama yamara gucumba umutsima agahakurira mu masahana abiri, imwe yibakure yamara gushira umutsima akawusimbiza neza, akawufundikiza imutemeri wayo, uwundi mutsima akawuhakurira mu isahani yitwa umurangara, akayifundikiza isafuriya yacumbiyemo. Yamara akavuga ngo uyu mutsima ni uwaso, akavuga ngo uyu ni uwacu, tukama tuwuzira, tukavuga ngo turarinda uwo papa siga niwo turya. Kubera iki? Uwacu uri muri caguwa, uwa muzehe wazamutse. Ariko byategwaga niki? Ntabwo byategwaga nuko umutsima ifu zitandukanye, ifu yabaga ari imwe, isafuriya yabaga ari imwe yacumbiyemo, kandi uwacumze yabaga ari umwe. Ariko ikintu cyatandukanyaga amata, ikintu cyatandukanyaga umutsima, ikintu cyatandukanyaga ibigori twavuye gusarura, bimwe baravyosaga bakayishira ku mashiga kikama gitukura cyose, ikindi bakavumbaguza ahi ugahungura, bikama kiribwa nabi. Ariko uzamuzehe no kubitukuza neza ugashira mu isahani agakaraba akabiryaniye shima. Byose byabaga ari ibigori, byose byabaga ari amata, byose byabaga ari umutsima, ariko igitandukanye ni ijambo mukecuru yavuze hejuru ya amata. Mbabwire bene data, turi hano mu isi twese turi imvange, twese turi ifimwe, twese turi amatamwe, twese turi ibigori bimwe, ariko hari ibigori bizatorewe Imana, biriho ijambo ry'Imana, bigenda ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana. Ntagusa n'amakuba kuriho, urasa n'icyo Imana yavuze. Hallelujah! Urasa n'icyo Imana yavuze. Hari ibigori bizokerejwe Imana, hari amata yaterekiwe Imana, hari amata ari mu nkongoro y'Imana. Abo nabizera umwami Yesu bariho ijambo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bariho ijambo ry'Imana. Abisa bariho ijambo ry'Imana. Abisa bariho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigenda ku buzima bwacu. Nigeze kubabwira umugabo umwe uyizeye, arafite umwana, umugabo w'umupasiteri nkuko kwanje. Hanyuma ngo arizera avuga ati tugize iminsi imvura itagwa mu gihugu, none umunsi kanaka tuzahure twese dusengera imvura. Umunsi ugeze abwira umugore bati uzinga neza igitenge, hanyuma mfate n'isakame nanjye ndafata Bibiliya na kororome n'umusaraba n'ikoti tuje gusengera imvura. Ngo basohoke mu nzu, umwana yitwaza umwivuri, papa we aramubwira ati reka kwirusha, wowe siga umwivuri urakuvuna. Hanyuma umwana aramubwira ati reka nje n'umwivuri tuje gusengera imvura. Papa aramubwira ati se ko wawirushye? Nyina aramubwira ati uyu mwana ubundi abana n'abana, reka jana no mwivuri uramushya namara ugarure. Batsa nagende ngo bashike umugabo w'umupasiteri arayobora nkuko kwaje, arayoboye bararirimze ngo bamare bati sawa bintu zose ruwe amaturo ijambo ry'Imana ale kata dusengera imvura. Mana mu izina rya Yesu kondazation ibicu nibihinde imvura ningwe, bati bavuge ngo amen, imvura ya amigo. Umwana amavuga ati sawa reka mfungura umwivuri wanyu. Papa ngo yamatangira kumuhamagara ati papa itondaza no mwivuri hano. Umwana aramubwira ati ni munyagirwe muzamuza gusenga Imana mutizeye, jewe naje gusengera imvura nzi ko Imana iza yumva ntibisaba ko tijikoto yinjira mu matwi yayo kugira ngo nyumve. Niyo mpamvu naje nitwaje umwivuri, ariko mwebwe mwaje gusenga mwamaze guhabwa igisubizo cano, niyo mpamvu mugomba kunyagirwa. Umwana ataha, pasiteri na mama pasiteri bataha babanyagirwa. Ubundi kwizera niki? Kwizera nukuja gusengera imvura witwaje umwivuri.
Bwana Yesu asifiwe. Kwize nukwemera ko bamaze guhabwa icyo utarashikira kubera Imana. Icyanyuma sorezaho twigira muri kino gice, ntuzaha agaciro umugisha wahawe n'Imana kuruta Imana yaguhaye umugisha. Tuzaha agaciro umugisha wahawe n'Imana kuruta umugisha wahawe n'Imana. Tuzaha agaciro umugisha wahawe n'Imana kuruta umugisha wahawe ni kuruta Imana itanga imigisha. Tuzaha agaciro abana bawe Imana yaguhaye ngo wibagirwe Imana yabaguhaye. Ntukanezerererwe umugabo cyane ngo wibagirwe Imana itanga abagabo. Ntuzanezerererwe pastor, ntuzanezerererwe ino paruwase ngo wibagirwe Imana itanga paruwase. Ntuzanezerererwe imodoka ngo bamuduhahaza wibagirwe Imana itanga imodoka. Uburyo bwiza bwo gucungira umutekano Imana imodoka Imana yaguhaye ni ukugumana Imana itanga imodoka. Bana sifiwe. Uburyo bwiza bwo kugumana fiance wawe ni ukumubwira ngo tutaragera mu rugo nta gusambana, niba ushaka ko dusambana genda zogumana Imana itanga abafiance, Imana itanga abagabo, Imana iracyahari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hari ijambo maze iminsi mbwiriza nyonsoreza rivuga ngo umunyabyaha uciriwe urubanza uca urubanza rw'abanyabyaha. Umunyabyaha uciriwe urubanza uca urubanza rw'abanyabyaha. Abo twabanye kwa gatatu niko twaganiriye. Umunyabyaha uciriwe urubanza uca urubanza rw'abanyabyaha. Quelqu'un qui est coupable qui se met aux chaises de quoi? Faransa no. Ni umuntu uri coupable wishize ku ntebe y'umujije ngo ajije urubanza nawe aza kugwamo. Kerana mwabisobanukiwe se? Aya nuko tuzamurira Imana amaboko turebe. Ufite ubwoba bwo sanga umukiza ihutumu sanga gutegera amaboko embabazi akirumusanga. Umunyabyaha uciriwe urubanza uca urubanza rw'abanyabyaha. Uti gute? Bibiliya irambwira muri Samuel wa 2 ngo nuko umugabo witwa Dawudi ngo Imana imukura kure imugira umwami. Imana imaze kumugira umwami umuntu ukomeye ngo yifuza umugore wa Uriya, abanza kwica Uriya acyura umugore wiwe. Cya muntu wabimenye keretse Imana. Imana imaze kubimenya ibwira umugaragu wayo witwa nde? Natani. Iramubwira ngo hari umugabo wakoze agatendo gateye ubwoba. Uwo mugabo ninde? Ni umwami w'iki gihugu witwa Dawudi. Ugenda uzovugane nawe. Iyo umuntu agiye guhura n'umuntu ukomeye ntago uzamumubwira ngo we bisaba kumubwira mu magambo yoroheje kandi aryoshe. Aramubwira ati muze bati bitamakuru yo kubwira bati ngaho yavuye. Batabagabo babiri baraturanye, umugabo umwe yari umukire undi akaba umukene. Woga ni Dawudi bahababwira amakuru bati bukeye bati wa mugabo w'umukire agira umushitsi. Amaze kugira umushitsi afata ka gatama ka wa mukene bari baturanye akagaburira umushitsi wiwe. Yo nuko byagenze bati nuko byagenze. Dawudi yamavuga ati hari ibintu bitatu bimbayeho. Icyambere ndarakaye, uwo muntu ndamurakariye cyane. Muri Bibiliya haba imijinya myinshi, ariko hari umujinya w'umugabo witwa Kayini wishe muri umunawe. Zandekereza ko Dawudi nawe yarakaye uwo mujinya. Hari umugabo umwe nigeze kubona ararakara akaza juguma iminwa n'intoki kubera umujinya gusa pepo kabisa. Ngo arangize Dawudi abaza Natani se uwo muntu aba muri iki gihugu bati uwo muntu kwanza ndamurakariye. Icya kabiri uwo muntu ugenda umuhamagare azaza n'intama 4 agende yishure wa wundi yatwaye imwe. Icyanyuma muzo mufata apfe. Umuve sasa ikintu cyabaye pastor. Natani yamamubwira ngo izo bintu byose uvuze ko ari bitatu ngo bikubeho ni wewe wabikoze. Icyambere niki narakaye cyane
icya kabiri afata intama zine ariho yatwaye imwe, icya gatatu mumuzana apfe. Ni nkaho Dawudi ariko avuga ati ndirakariye nzoriha kane nimara kuriha gutya mwama munyica. Natani yamamubwira ati reka ngukurireho irido, reka ngukurireho igishishwa ku muneke, nariko nguhera, nariko ngweza umuneke uri w'igishishwa, reka nkureho. Uwo muntu ni wewe wigirira umujinya. Icya kabiri uzana intama zine turihe uriya, icya nyuma uduheza imbuga itatu kwisha. Dawudi yamavuga ati nuko byagenze. I'm sorry. Ariko mbere kubera ko bari abandi ariko yamavuga ati mukubite, asanga ari we yamasaba imbabazi. Ubuzima bw'abakristo no munsi iyo bitabariho bazavuga ngo bapfe, iyo baberiho basaba imbabazi. Ariko ijambo ry'Imana navuga ngo nkuko ushaka ko bakugirira ngo ubu wa mbere wo kugirira abandi. Muvuge ngo amen. Iyo ari ifoto yawe yagaragaye uzushaka ngo abantu bose wayibonye ntagira umuntu wisharinga, ariko iyo ari yabandi uza wumva ushushe kugira ngo uyitange. Iyo wamenya amakuru yantaga wa mabi uza wumva ushushe wo yatanga, yara yawe uza wumva abantu bose bo yahisha ntagira umuntu uzoyavuga. Kubera iyo mpamvu abantu bari kunda ku rwego badashobora gukunda abandi. Ariko biravuga ngo amategeko nabiri, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, hanyuma ukundisha Uwiteka wawe, ubutunzi bwawe n'umutima wawe n'ibintu byawe byose. Umunyabyaha ucira urubanza, uca urubanza rw'abanyabyaha. Tumaze iminsi ducira abandi imanza, ariko nawe wirebe urasanga uri nka Dawudi, uko ucira abandi imanza niko nawe ufite urundi rubanza. Bibiliya ivuga mu butumwa bwiza nguko bwanditswe na Yohana 8:1 ngo nuko bazanira Yesu umugore wafashwe asambana, ngo baramubwira ngo bagiye kumutera amabuye, kandi ikibazo gacari cyabaye kofi, ntago cyari ikibazo cyari gusambana, ngo nuko yafashwe. Abatarafatwa nta kibazo. Kadusenga Imana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dufite ibyaha by'abandi dushaka kwamamaza kubera ko byamenyekanye, ariko ibyacu bitaramenyekana tuba dusanga aho twera mu gihe natwe dufite ibyaha. Nguriya mupasiteri ngo rira kanisa ngo rizomushirane kubera iki ngo yagize gutya. Wewe abantu benshi bahaba dutuka, bahaba batwandagaza, barafuye n'abapagani bo ku rwego bari kuri plafo y'ibyaha. Ariko twebwe kubera iki? Kubera iyo mpamvu n'abanyabyaha bishize ku ntebe y'abacamanza ngo baca urubanza, kandi nabo urubanza rubariho. Ubundi umuntu atangiye gushira abandi imanza, abakuye Imana ku ntebe y'ubucamanza akayicaraho, n'icyaha gikomeye kubera ko bakuye Imana ku ntebe yayo, ugiye kwicara ku ntebe y'Imana. Kadusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana dukeneye kubaho twireba aho kureba abandi. Dukeneye kwireba ngo tubone ko tunaniwe, dutumbire umusaraba, imitwaro yacu igwe yose iveho, tubone ijuru kubwo Yesu Kristo wadupfiriye. Ushobora kuba hari icyo wumvishije, uhaguruka tugasengana kugira ngo Imana ibane nawe. Ni lazima nimutumikie Mwokozi Bwana wangu.